بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای امروز. امامعلی رحمان با رئیس اجرایی افغانستان و وزیر نیروی ایران ملاقات کرد. 1,500 نماینده 99 کشور جهان در کنفرانس آب برای حیات در دوشنبه شرکت کردند. گروه کاری حکومت وضع اجتماعی و اقتصادی ولایت مختار کوهستانی بدخشان را می‌آموزد. 76 ماشین پربار سوی بدخشان روان. فیلم معلم در اتریش بهترین فیلم دانسته شد. سامانه‌های اینترنتی در تاجیکستان دسترس شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان عبدالله امروز در دوشنبه مسائل همکاری دو کشور در زمینه‌های سیاسی و امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی را بررسی کردند. در این دیدار بر گسترش همکاری دو کشور در مسائل امنیتی از جمله تأمین صلح و ثبات در مناطق مرزی و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید گردید. رئیس جمهوری تاجیکستان امروز همچنین با وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران حامد چیچیان مسائل همکاری‌های دوجانبه در زمینه برق و نیرو را بررسی کرد. در این ملاقات یادآوری شد که همکاری تاجیکستان و ایران در بنیاد سازه‌های برق و ترابری از مهمترین زمینه‌های همکاری دو کشور است. همچنین بر گسترش همکاری‌های سه‌جانبه میان تاجیکستان و ایران و افغانستان از جمله ساختمان راه آهن و کشیدن خط برق و لوله آب میان سه کشور تاکید شد. یادآوری می شود که عبدالله و حامد چیچیان در همایش بین المللی بررسی نتیجه های اجرای برنامه 10 ساله آب برای حیات 2005-2015 شرکت می کنند که سومین جلسه کمیته راهبری آن 7 ایون در شهر دوشنبه برگزار شد. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان خبر داد در این جلسه که ریاست آن را وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین اصلف بر عهده داشت. برنامه فراگیری همایش بحث و بررسی شد. در کار همایش بین المللی دوشنبه که از 9 تا 11 ایون برگزار می شود، بیش از 1500 نماینده از 99 کشور جهان، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمانهای مدنی، منطقه‌ای و بین المللی شرکت خواهند کرد. کارگروه دولت تاجیکستان برای بررسی وضع اجتماعی و اقتصادی و مشکلات مردم به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر کرده است. بنا به اطلاع روابط عمومی ریاست ولایت مختار کوهستانی بدخشان، این هیئت رسمی را که نمایندگان همه وزارت و اداره های کشور را در بر میگیرد، معاون نخست وزیر تاجیکستان مرحبا جباری رهبری میکند. قرار است این کارگروه از همه روستاهای ولایت بازدید کرده و با مردم، روحانیان و رهبران و کارمندان نهادهای محلی دیدار و گفتگو میکند. نماینده رسمی استانداری بدخشان یادآور شد که بازدید این کارگروه از ولایت مختار بدخشان از پیش برنامه ریزی شده و پیوند با سفر رئیس جمهور امامعلی رحمان و شاهزاده کریم آقاخان ندارد که قرار است در پایان ماه ایون از این ولایت دیدن کنند. ولی همزمان دیروز 7 ایون با سپارش امامعلی رحمان کاروانی از 76 بارکشان با 1100 تن مواد خوراکی بدخشان روان شد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، این مواد را بیش از 60,000 تن از اهالی ولایت، از آن جمله خانواده‌های فقیر و نیازمند، دانش آموزان مکتب اینترنت‌ها و یتیمان و بی‌سرپرستان دریافت خواهند کرد. توزیع و تقسیم این مواد بر عهده گروه کاری خواهد بود که از مسئولین کشوری و ولایتی تشکیل شده است. روزنامه‌نگار مراد محمدشایف این اقدام را چنین شرح داد: چطوری که معلوم هست حکومت مملکت می‌خواهد نفوذ خود را در نزد خلق بلند بردارد. همه این تلاش‌های حکومت مملکت تنها به خاطر تشریف آوردن امام آقاخان به بدخشان است، زیرا حکومت خوب می‌داند که امام آقاخان چقدر در نزد مردم بدخشان نفوذ و حرمت و احترام خاص دارد. فیلم آموزگار ساخته کارگردان تاجیک ناصر سعید بهترین فیلم جشنواره بین المللی سینما در اتریش شناخته شد. بنا به گزارش رادیو آزادی، جایزه نقدی این جشنواره را که 5,500 یورو است، نویسنده فیلمنامه آموزگار سفر حقداد در مراسم دریافت کرد که دیروز در شهر اینسبروک برگزار شد. این دومین جایزه بین المللی فیلم آموزگار در سال جاری است.
пеш аз ин ҳунарпешаи маъруф Марат Орифов барои нақшофарӣ дар ин филм ҷоизаи беҳтарин бозигар дар ҷашнвораи байнулмилалии Фаҷр дар Эронро дарёфт карда буд. бо гузашти қариб 10 рӯз дастрасӣ ба сомонаҳои интернетии хабаргузориҳо дар Тоҷикистон барқарор шуд. тавре худи корбарони сомонаҳо хабар доданд, ворид шудан ба торнамоҳо рӯзҳои истироҳати ҳафтаи гузашта имконпазир шудааст. айни замон сомонаҳои шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, видеохостинги YouTube ва сомонаи Азия Плюс дастрас аст. корбарон иттилоъ доданд, ки то ҳол дастрасӣ ба сомонаи Радиои Озодӣ аз ҷониби як қатор ширкатҳои фароҳамсози интернет дастнорас боқӣ мемонад. ба фикри ман ин баста шудани сайтҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ин баста ба фирори шудани Сарҳанг Гулмурод ҳамин аст. ман мехост ки ин гап якмашки воҳима нашавад, думаши ки ҳар гуна фикрҳои ҳар хела пайдо нашаванд ва ҳар чӣ қадар камтар суҳбат шавад дар ин мавзӯъ ҳам қадар маърифати қимат буд. ҳар назари банда ҳамин қадар. лекин ҳоло шабакаҳои иҷтимоӣ ҳозир ҳамашон фаъол ҳастанд. ягон монеа нест. яъне ман гумон мекунам ки ҳамон рӯҳии ҳамон рӯзҳо ҳаст шуд. маҳмурод Одинаев, падари Сунатулло Ризоев, ки барои 9 сол зиндонӣ шудааст, аз Вазорати додгустарии Тоҷикистон дархости баргузории гирдиҳамоии эътирозиро кардааст. вай ба Радиои Озодӣ гуфт, дар ин гирдиҳамоӣ хостори қатъи таҳқиру табъизи писараш дар зиндони Хуҷанд хоҳад шуд, зеро зиндонбонон ӯро ба ҳар баҳона латукуб ва чанд рӯз дар миён дар утоқи инфиродӣ банд мекунанд. мо ҳамроҳи Сунатулло Ризоев фарзандмо зери хатар қарор дорем. барои ҳамин ман тасмим гирифтам ки бо воситаи пикет зиёда аз 70 нафар назди қасри президент бо шиори шиканҷа нисбат шиканҷа майдондорӣ кунем. бо иҷозати албатта вазири адлия муҳтарам Рустами Шомурод ман иҷозат гирифтам ва аризаи барои пикет ташкил карданро низ имзоша гирифтам, аз қайд гирифтам. барои ҳамин ман интизори иҷозати муҳтарам вазир ҳастам. то оне ки иҷозат диҳанд ман майдонда пикетдорӣ мекунам. ёдоварӣ мекунем ки Сунатулло Ризоев барои интишори навори шиканҷаи маҳбусон зиндонӣ шуда буд. дар ин навор чанд зиндонӣ бо намоиши осори латукуб дар бадани худ шикоят карданд, ки ҳангоми интиқол аз зиндони Душанбе ба Хуҷанд дар ин зиндон латукубу шиканҷа шуданд. онҳо иддио доштанд, ки шоҳиди марги Ҳамза Икромзода ҳастанд ва барои ҳамин ба Хуҷанд интиқол дода шуданд. вале дертар Садриддин Тошев, ки ҳамроҳ бо Сунатулло Ризоев маҳкум шуда буд, ин наворро саҳнасозӣ шуда хонд ва латукуб ба дасти зиндонбонҳоро низ рад кард. чаро Тошев гувоҳии пешинаро иваз кард? мусоҳибаи Файзинисо Воҳидова. баъди мурофиаҳои судӣ вақте ки Тошев ба маҳкамаи шаҳри Душанбе интиқол дода шуд, ӯ дар ҳузури хабарнигорон изҳор намуд, ки тамоми айбҳое ки ба дӯши ӯ гузошта буданд ӯ эътироф мекунад ва ҳамчунин гӯё ки нисбати ӯ ягон хел фишору латукуб вуҷуд надошт, раво надида буданд. бинобар ҳамин рости басаби он ки мавқеи мо мувофиқат накард, ман дигар аз ки расман гӯем идома додани ҳамин парванда даст кашидам. лекин то марҳилаҳои охирини судӣ ман бургарасондам. дафъаи аввал суди олӣ бекор карданд барои баррасии нави судӣ. баррасии нави судӣ боз ҳамон ҳукми пешкарая бетағйир монд, ба истиснои он ки баъзе ҳолатҳо тағйир ёфта, лекин он он қадар ҷиддӣ набуд. айни замон ман бо хоҳиши падараш шикояти назоратӣ навишта додам, ба суди олӣ муроҷиат кардам, лекин ҳоло натиҷаш маълум нест. ҳамчунин хонум Воҳидова оиди ҳолати умумии ҳозираи зиндонҳоро низ шарҳ дод. ҳамарӯза ба мо шикоят мекунанд дар хусуси ҷой доштани шиканҷа, латукуби ҷисмонӣ аз ҷониби мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, чӣ дар рафти боздошти онҳо дар маҳкамаҳои муаққата нигаҳдории шӯъбаи корҳои дохилии милиса ва чӣ дар маҳбасхонаҳо ҳамарӯза шикоят ворид мешавад. онҳо мавриди шиканҷа қарор медиҳанд. ҳолатҳое буд ки мо шиканҷаи онҳоро аксбардорӣ кардем, ба мақомотҳои болоӣ пешниҳод намудем,
من شخصا خودم تو پروکورور گنرالی و پرزیدنت کشور من بعد پیو فرستاندم، عکسی همون لطوکوب جسمانی پیشنهاد کردم. با وجود این همه دلیل ها امروز که عدالت سودی وجود ندارد، امروز مقامات حفظ حقوق اصلا با وظیفه خود مشغول نیست، بنابر همین آنها همیشه به من جواب رد میدن از سبب اون که کارشناسای طب یعنی اکسپرت ها آنها بی‌وجدان هستند، آنها هم متهم هستند در نزد مقامات پروکراتور. بنابر همین از ترس اون که پاره‌خوری و پاره‌گیریشان افشا نشود آنها تمام سپارش مقامات را اجرا میکنند. چنین بودند برخی از مهمترین خبرهای امروز. همچنان با ما باشد. خدا نگهدارتان باد.